ndetse agakomeretsa n'abaturage batari bake. Kugeza ubu imibare y'igisirikare igaragaza ko abaturage bagera kuri 5 aribo bamaze gusiga ubuzima muri aya. Ayo hamwe n'ayandi menshi niyo tugiye kubagezaho muri iki gitondo. Reka rero tuyakurikire. Turi kuvugana kuri telefone uri Igisenyi neza, bamaze kutubwira ko naho ibisasu byatangiye kuhajya cyangwa se kuhagera, kuko ngo mu Bwagari habwa ibisasu bibiri. Waduha update? Yego. Yego. Kandi bariyeri basohoka mu gihe petite bariyeri yo kugeza isaha irafunze. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wakenera kunyura petite bariyeri aturuka i Goma ntibishoboka, kimwe n'uko n'uva mu Rwanda nawe bidashoboka, nawe ntibishoboka. Bityo rero ni ugutegereza tukareba, ariko ubu tuvugana Goma iri mu maboko ya M23. None se ibibazo byabereye Rubavu haba hari abantu babiguyemo cyangwa babikomerekeyemo? Reka tubaze tumve uko bihagaze. Imibare y'igisirikare igaragaza ko abaturage bagera kuri 5 aribo bamaze gusiga ubuzima muri aya masasu ari kuvugira muri aka karere ka Rubavu, nibo bamaze gupfa, mu gihe abandi bagera kuri 35 amasasu nk'aya ari kugwa ku butaka bw'u Rwanda aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kubakomeretsa. Uretse amasasu nk'ayo mato ari kumvikana muri aka karere ka Rubavu, ari kumvikana n'izindi mbunda ziremereye. Abaturage baturiye hafi n'amazu ari hafi y'umupaka, aho amasasu ari kubasha kugwa hafi y'ingo zabo, benshi bari mu mazu yabo ntabwo bari gusohokamo. Inzego z'umutekano zabasabye kuba bari mu mazu yabo, bakirinda kugendagenda hanze, ndetse bakirinda no kwibumbira mu dukundi. Hanyuma ku byerekeranye n'imirwano n'abayihunga, mbese ni bande bari guhunga? Abahunga bameze gute? Ese baba bari guhungira? Reka tubaze twumve uko bihagaze. Hateganijwe nuko haza n'ikindi cyiciro cy'abakozi ba UN ndetse n'imiryango yabo bagera kuri 500 barenga. Abangaba bose rero baraza kumara igihe gito hano mu Rwanda mu mahoteli atandukanye mbere yuko berekeza i Kinshasa. Ni ukuvuga ngo aba bahunze imirwano irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 wamaze gufata umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ariko se ubundi abantu batunguwe mu by'ukuri ukurikije uko ibintu bihagaze? Byagenze bite umunsi wo kuwa mbere guhera mu rukerera kugeza mu mugoroba wo kuwa mbere? Nk'uko byari biteganyijwe n'ubundi, mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere umujyi wa Goma mu bice byawo byose rwaba urufaya rw'ibisasu n'ibibombe biremereye byumvikane hose. Abarwanyi ba M23 bari barangije kunyanyagira muri karitsiye nyinshi z'uyu mujyi wa Goma, ari nawo cyicaro gikuru cy'intara ya Kivu ya ruguru. Hari hashize iminsi igera kuri 5 n'ubundi muri uyu mujyi hakomeza kwirundira ibihumbi magana by'abaturage bakomeje guhunga bava mu bindi bice byabereyemo imirwano, byinshi nabyo bigenzurwa na M23. Aba bose nyuma yo kugera kuri Goma nta handi bashoboraga gukomeza guhungira uretse mu Rwanda, kuko kwerekeza mu bice bya Masisi bidashoboka, nabyo bigenzurwa na M23. Inzira z'amazi ya Kivu nazo ntizashobokaga, nta bwato bwemereweho kuva muri Kivu y'Epfo buherekeza uretse kwambuka umupaka bahungira mu Rwanda. Ni nako byagenze, uretse kuba benshi n'ubundi bagumye muri uyu mujyi imipaka ikabafungira, abandi barimo abanyamahanga benshi n'abakozi b'imiryango itandukanye y'ubutabazi nabo bakomeje kwambuka umupaka bahungira mu Rwanda, kimwe n'abatari bake mu ngabo za leta ya Kongo batsinzwe kuri Goma bagahungira mu Rwanda. Mu mashusho yakwirakwijwe na televiziyo ya leta y'u Rwanda, bamwe muri izi ngabo za Kongo zahunze berekanwe bakirwa n'inzego z'umutekano mu Rwanda bahurijwe hamwe, barasakwa mbere y'uko hakurikiraho izindi gahunda zisanzwe zo kureba aho berekezwa mbere yo gusubizwa iwabo. Icyarimwe mu kavuyo kenshi bamwe batanazi niyo bagomba kwerekeza muri uyu mujyi wa Goma. Gereza nkuru yaho yahawe inkongi y'umuriro, maze abagororwa barenga 3,000 bari bahafungiye, benshi muri bo baratoroka ariko abandi baranahicirwa. Umupaka w'u Rwanda kuri uru ruhande rw'umujyi wa Goma nawo wabaye ifunzwe, nk'uko kuri uyu wa mbere byakomeje kugaragazwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga nka AFP na RFI by'Abafaransa, ngo byose byakozwe mu gukumira ko ibihumbi byinshi by'abari kuri Goma bose birundira mu Rwanda, kandi bizwi nanone ko ntacyo abarwanyi ba M23 bigaruriye uyu mujyi bashoboraga kubatwara. Abakiriwe bakambuka umupaka barimo abasirikare ba leta ya Kongo bayamanitse bagahungira mu Rwanda, ndetse n'amatsinda y'abakozi b'imiryango y'ubutabazi barimo ab'amashami atandukanye ya Loni.
ejo ku cyumweru madamu Bituke ukuriye ubutumwa bwa Loni muri Kongo yashimangiye ko ikibuga cy'indege cyahagaritse imirimo ku buryo nta bundi buryo abo bose bashoboraga kuhava batabanje kwambuka umupaka ngo baze mu Rwanda. I Rubavu naho kuri bariyeri nini na bariyeri ntoya ntabwo ibintu byari byoroshye. Umunsi wo kuwa mbere nawo ntabwo wahiriye abanyarubavu. Umva ukuntu byari bihagaze. Mwazaka muti mwanika mutwara mwiruke bari gupirana ibindi. urugo rwa hano rwose rumwe kandi bariyeri biguturika ariko none ikindi kiri hano kuri Grand Barriere nuko noneho impunzi zatangiye kuzira rimwe nyinshi cyane ari igihe iri hano hari amabisi cyangwa se imodoka nyinshi zaje kuba zibafata ahangaha kugira ngo murakomeza kugenda mubona amabisi n'abarenze muri Hapana pigia nyuma. Hapana pigia nyuma. Hapana ogopa wewe, unapigia nini? Mguu pose tu, force. Force tu. Force tu. Ya wapi? Wacha ndo mataka. Musa acha kama mbona mabri pale. Muta wewe kuradi. Uwa buduki bila nani? Arias. Wewe kule nyumba, unaenda kule nyuma. Wewe navuga ngo amakuru kwa jute dufite mu gitondo arasa nkaho yose kurizwemo aburizwemo aho ingabo za leta zimwe mu bari bazi mu mazu cyane n'abarwanyi ba FDLR bananiwe kwakira kuko uyu munsi kuri ingabo zari zo bose